I just want this part, the meaty part, like. So we cooking. What did you bring, Larry? Meat. More meat? Yeah. The meat lover. And the meat lover, vegetables. Larry. The food lover actually would be the correct guess, but it's a meat lover, Larry. So we got some oysters, meat, vegetables. We cooking here. We're cooking. And yeah, that's Zoyan. I want to show like how it looks, you know. You didn't try the cheese, bro. Like that well prepared white cheese, bro. The This white one? stuff for you, man. It was hot, man. You know. So this is all the meat we can get, and you can choose like whatever you fucking wanna eat. So let me try some. I already had like almost everything, but let's put some more. Actually, I took the small plate, but should be okay. I really like this one. It's actually slanina. Čo si ešte dám? Teraz je to pre mojich slovenských kamarátov, ktorí sa pozerajú, aby videli, čo sa to tu deje. Žiadna angličtina. Toto je celkom v pohode. Tak sa to ešte prežerem. Stojí to tak 100 juenov, cca 12, 13, 14 euro. All you can eat. Takže keď už za to platíš, tak žer všetko, čo príde, nie? OK. Myslím si, že to je celkom v pohode, že to bude stačiť. What's up? What's up? Oh yeah. Some simple stuff, you know. Oh yeah, fuck, Usama. I don't have a third hand. Me neither, but we have to make it work somehow. So smart from them, you know. Yeah. Bro, you only took like that, small one. That's like nothing. Fuck. You need to compensate the big one. Big thing. Fuck you. I'll take the small one. I'll take this. No, I already licked it. I asked Sammy, I'm not joking. Yeah, he did. Bitch. Yeah? I still need to finish this meat. Have it there. No takže toto je daily vlog číslo 3, aj keď tie prvé to nikdy nevyjdú, ale to nevadí. A dneska sme, kde sme to? V nejakom čínskom markete, kde predávajú strašne veľa vecí, bunty, zimné a tak. No a vyzerá to tu nejako takto. Strašne veľké. A je tu toho strašne veľa, čo sa tu dá kúpiť, takže... A hlavne dobré ceny. Hej no, keď viete zjednávať, tak je to dobré, no. No. Proste, hovorím. OK. OK, ideme piť najča. Klasika najča. Keďže nemám rád najča, tak som si dal zmrzku. Mango. Môže byť, nie? Ale dneska si dala čo? Mango, pajsiango. O, tak ja mám mango zmrzlinu a Aneška má mango. Počkaj, toto je dobre dobre. A je jo. OK. Výborne. Taste test. 8 z 10.
OK, tá zmrzka je celkom 7 z 10, ale dá sa. Tak ideme nakupovať. Poďme ďalej. 10 vecí. Poďme na to. OK. No a to by mali byť vraj topánky, ale ešte ich žiadne nevidím. A je to tu akože dosť akože veľké. No, a to je jedna strana a druhá strana. Keď namiesto luk hovoria luka, No. tak namiesto šus budú hovoriť šusa. Ne, to je sranda, že oni to namiesto, že komu luk, že čo máme, tak oni hovoria, že luka. A je na to, že brasi. A tu je kajkaj. To je najgore. To neboli. To sú tie, kde nemajú ani na poličky. No akože to pánok 1 500 000, ale všetko je to také... Také no. Také číske. Presne. Vysoká podrážka taká, že by som mal 2 metre, keď z toho budem. To je tu ako... Povedz mi, ako si má niekto vybrať v tejto kope topánok? Niečo normálne. Ale v tejto kope oblečenia vyber niečo normálne. Nie je šanca. O, dáme si ešte jeden záber na toto všetko. No akože pozri sa, luk. A oni vedia luk, tak vedia luka. Niečo veľa, ale dosť také, vieš, Drážkou. Klasik. Všetko je to, vieš, takéto topánky. Klasiky Jordany. A všetko je to také strašne, ale všetko je to strašne vysoké, ja mám s tým problém. Papuče. Čo toto? Sa usmieva, pozri. Hej? No, Máme sa natočiť? aha. No ty. Ideme na Tiananmen. Tam predávajú hmyz, ktorý sa dá jesť. Večeru takzvané. Čínsku večeru. 终点的列车即将进站。The train bound for 朱辛庄 is arriving. Is No. arriving. To je náš. Let's go. No? Keď tu bola s otcom a sestrou, tak som ich nemohla sa ich dostať, lebo všetci sa tu s nami fotili. A nevedela som teraz sa to odstrániť. Tiananmen. Akože škoda, že Peking nemá viac takých miest. Mám futongy. Nie je až taká zima, že? Nie, dobré. Ja som inak tu. Streamuje typek. No, otvoríme tašku. A jak to dá video? 哎，团老列，乘客站好啊！ No, potom to budem ohúčaný ešte viac.
mňa by to bavilo takto točiť, aj že nejaké, že taste to tak. Aha. Keď mi za to niekto platí. Počkaj, toto je ono. On teraz je to trochu inde. Sorry. Teraz je to tu napravo hneď. Predtým to bolo vzadu. Tuto je to, vidíš? Idem odfotiť, nie? On tam má, že no photos. Čo? Keď vidia foreinerov, ako to skúšajú. Aha. A že im to chutí, alebo že... Tu mi bude smrieť strašne vlasy z tohto. Poďme Euroťamo. Za koľko? Zase to možno dám. Čakaj. Čo je to? To je nejaká pecka. Ty sa tak potešil. Ja kámo, to je najlepšie jedlo. Aha. Ale všade to chutí ináč. Tak, go for it. 那个肉夹馍的， Sekaj mi to tam. 看看吃什么美女，特别好吃肉夹馍。 To je Roťamo, najlepšia vec v Číne, ako ide zohnať. Toto. Hodí to do tej žemle. A čo jede? Polej mi to omáčkou pekne, nech sa domastené celé. Maňam. Sise. 那个肉夹馍1块钱。 Topka. Let's go. “这个礼物独一无二，全世界只有一个，没有重复的这个。”对。您是哪个国家？我来自斯洛伐克。斯洛伐克。对。啊。原来的产品，就像我们说的，你做出来就只能去跑市场，你跑你又不能现在一个产品你现在有自媒体的时代，你不需要去在像开发产品、光光喜欢说去市场试验，现在自媒体跑龙凯，对，你想要这种，可是要这种竖着的，还是要这种竖着的，还是要这种横着的？我觉得那个竖着的。竖着的好看是吧？对对对。好，可以。之后就跟着潘文清一起走进了南园楼道。走进来之后，感觉一阵凉爽。这时候的潘文清只是低着头，老实巴交的。所以这就需要什么呢？我为什么我刚刚说我1个月要做100套？
我要保证我有20款，或者是我自己筛过来之后20款能上的，到20款里面我只需要，如果20款都不过，那我对下个月的20款，我总有一款要出，你明白吗？因为这东西是看你的水平，你的审美维度达不达得到。是这两个吗？应该是，只是放地址是吗？啊。哦，应该是，对。可以吧？这两个。可以。就刻成这样的。对。好。我1个月能出1款，我2个月能出1款，这是一个储备体。没有关系啊，你要做这个事业，你如果说真的你能达到一个，你要明确一个事情，就是我一个月未来能出1款爆款的是一个能力的，你已经很厉害了，你明白吗？你要知道那一款爆款对你的收益是你未来线下的市场收益，是你这个产品的线上收益，是你这个产品的价值收益。为什么？你有数据就有价值，你有价值你就能做事情太多了。如果说你一个商铺里面你已经积累了10款、20款、30款，通过1年的时间积累了几十款爆品产品，那你是一个很牛逼的店了，你比泡泡玛特都牛逼了。泡泡玛特都只有他做这么多年了，他都只有几款产品是爆品，但是我们不像是做泡泡玛特，我们也做到然后呢，喜欢不怎么收益，因为我们经常到我们经常但是你要明白一点，泡泡玛特的时间就是他们做的挺慢，是因为他们新专单产品的 IP， 明白吗？我们并不做单产品的 IP， 我们只做市场受众，明白吗？我们的赛道不一样，因为做单产品 IP 为的是什么？是卷入资本市场。明白吗？但我并没有那么大的能力去走资本市场，走 IP 属性，因为那东西要花钱做。我要走的只是市场受众过程。为什么我走生活化？比如说我们刚刚走的这一款项目，我们为什么要走这种东西？这种东西是大家欣赏常见的一个东西，而且我的定价是一个很低的定价。我并不是去卖一个去做定价，我并不需要这款产品未来被炒到200亿、300亿甚至1000亿，这不是我的方向。我的目的就是大家都能买得起嘛，然后大家也能真的像一些他买到大，大家所以其实我们说平民化的市场，平民化市场，泡泡玛特做的是什么？他们就会利用产品的包装、产品的产品价位。但是对于他们市场，对于公司来说，假如说我这个公司我已经买到了，他们只是说外面这种火的就不是他们在什么效果，然后因为。No takže dneska si dáme ako súčasť daily vlogu jedlo na dovážku, pretože som chorý. Tak som si objednal z jedálne, aby mi to donesli pred intrak. Absolútne neviem, ako sa to otvára. Zajímavé. Aha. To asi mám. No, myslel som si, že to budú rezance. A ono to asi budú rezance, ale v poli je OK. Ja som teda skôr dúfal, že budú také no smažené. Fúha. No takže toto je ono. Možno, že to bude dobré, no. Na fotke to vyzeralo lepšie. Nevadí. Tak ochutnám. By the way, moja izba je strašne malá, ale nevadí. Fuck you, man. Ready? Here. Bro, it came out from the inside. I don't care. I don't care.
更多的我们的这个剑桥的人，然后我们在今天，然后希望也给大家交了一份满意的答卷。那么我非常感谢，然后下面请那个领导嘉宾我们一块儿合一张影，好吗？谢谢各位观众，真的非常感谢大家共同见证我们这个瞬间。明天还有一场啊！给你买的。那你是送给我的，能装着拿出来吗？我俩我觉得他们怕我，真的，我来这里他们都走了。他们真的怕我，我操！你